narindi mu buzima busa nka bwo guhora nibaza nimba ahari njewe taragiriwe amahirwe muri generation yanje nkavuga ati se mana ni gute ibinyuramo why Bwana sifiwe. Hanze aho ijambo ndimo nsenga rirambwira ngo igihe cyose ubugingo bwawe uzonezererwa Imana uzomenye ko ariko kuruka kwawe muri ubu buzima turimo. Bwana sifiwe. Ntimuruzi uyu munezero tuza tunezererwa Imana mu materaniro. Sometimes hari igihe uzubona nkaho naje nanezerewe ndatashe, ariko wobona mu buryo bw'umwuka ibintu ukijijwe nuko bingana. Wobona imbaraga ziba zamanutse gukuraho ibintu biri imbere yawe. Wishimira Uwiteka nawe azaguha ibyo umutima wawe usaba. Wishimira Uwiteka nawe azaguha ibyo umutima wawe usaba. Unezerererwe Uwiteka nawe nukuri nta munezero uvuye mu bugingo uzubura impact mu buryo bw'umubiri. Amahoro Yesu atanga zamura amaboko uvuge ngo aduha ibibazo tukabibona ibitariho ukuri kw'Imana ariko kubivuga Hallelujah. 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 Konfirmani mu mugisha tumukomera amashi menshi. Tumutunga ibiganza Imana imwongera amavuta n'imbaraga. Amen. Hallelujah. Nishimiye guhagarara aha hantu abanywa amazi nibayanywe. Imana ihumugisha band, Imana ibamugisha, musabwe Imana igumugisha mwinshi. Imana ikongera amavuta n'imbaraga no guhishurirwa mu izina rya Yesu. Abafite za Bibiliya turambure, abazanye za Bibiliya yabiri muri telefone cyangwa se muri ufite Bible yawe. Dusome Zaburi 37 umurongo wa 4. Zaburi 37 umurongo wa 4. Bibiliya iravuga ngo kandi wishimire Uwiteka nawe azaguha ibyo umutima usaba. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Reka nongere nsubiremo. Kandi wishimire Uwiteka nawe azaguha ibyo umutima wawe usaba. Amen. Ngewe nasomye iri jambo rihindura ubuzima bwanje kugeza n'uyu munsi. Narindi mu buzima busa nka bwo guhora nibaza nimba ahari njewe taragiriwe amahirwe muri generation yanje nkavuga ati se mana ni gute ibinyuramo why. Bwana sifiwe. Hanze aho ijambo ndimo nsenga rirambwira ngo igihe cyose ubugingo bwawe uzonezererwa Imana uzomenye ko ariko kuruka kwawe muri ubu buzima turimo. Bwana sifiwe. Ntimuruzi uyu munezero tuza tunezererwa Imana mu materaniro. Sometimes hari igihe uzubona nkaho naje nanezerewe ndatashe, ariko wobona mu buryo bw'umwuka ibintu ukijijwe nuko bingana. Wobona imbaraga ziba zamanutse gukuraho ibintu biri imbere yawe. Wishimira Uwiteka nawe azaguha ibyo umutima wawe usaba. Wishimira Uwiteka
nawe azaguha iby'umutima wawe usaba. Unezerererwe Uwiteka nawe nukuri nta munezero uvuye mu bugingo uzubura impact mu buryo bw'umubiri. Nje nkubwije ukuri ubuzima bwanje bwarabohotse. Ubundi mu isengesho risigaye rivuga ngo Mana ninjira mu iteraniro ubu ubugingo bwanje kukunezererwa, nibwo izo nsaba uza kubisubiza. Bwana sifiwe, Bwana pewe sifa. Bwira mugenzi wawe ngo kunezererwa Imana bigufitiye umumaro. Ibyo yakoze nibyo bishimira iyura ikiganza cyawe uhasa ushare iyo iyura Hallelujah.
turaguhamagaye uyu mugoroba turaguhamagaye uyu mugoroba turaguhamagaye uyu mugoroba turagutakabiye uyu mugoroba turagutakabiye uyu mugoroba turakwizeye uyu mugoroba turagusenza Mana uyu mugoroba ni wawe papa uyu mugoroba ni wawe mama uyu mugoroba ni wawe musore uyu mugoroba ni wawe mukobwa rabashaka sabaya reba kakakakakaka reba kakakakakaka rakakakakakaka rakakakakakaka rabasha baba 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 reba kakakakakaka reshakata bashakata yaba rabashakakakakaka refakashaka baba 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 yunumanya wa ushime kuruna ushime kujya umva gusenga kwa ushime kujya umva gusenga kwa ushime gusubisha gusenga kwa ushime kujya umva gusenga kwa amesa asila asika mazina na kunangira oza mazina na bega wenda tangare kisa mazina na bega wenda tangare Kanasa oh sa azina namita oh bega wenda tangare ukiza azina sabura bakuvuga oh oh bega wenda tangare ukiza
natangaye kweli. Oh, mbega we natangaye. Ayaya. Naho ngaho. Masirana. Nukuri kw'Imana. Oh, mbega we natangaye mukiza. Oh, buza masirana. Oh, mbega we natangaye mukiza. Masirana. Oh, mbega we natangaye mukiza. God bless you. Timber.
Sakomeza, sakomeza, utabesha. Komera Yesu amashyi menshi. Haleluya. Haleluya. Uruwera kita. Yesu ashimwe. Wenda murimo mutora kuka reka nshima Imana kubera ko ahari wenda hagiye kubaho Lara Salama mu kanya wenda bizaba byizi ushizemo ijambo kandi wari wabonye umwanya nabonye. Ndabashimiye itorero rya Foursquare, Imana ibamugisha kuko gutekereza no kutugirira icyizere mukomera amashyi. Ndashimira mami wanje, mama pastor, mama bishop, ni umumama wanjye n'inshuti yanjye, akaba ari mwabaye inzira yo kugira ngo nzenze hano. Mukomere amashyi, Imana ibamugisha mama. Nshimiye bishop, murabizi ko bishop azicisha bugufi, murabizi niwe wa mbere, niwe wa mbere, niwe wa mbere. Imana iguha umugisha, Imana ikongerere n'umugisha uduhesheje mwese. Imana iguha umugisha mwinshi, turabakunda. Madame yambwiye ngo mbasuhuze mbahe intashyo nyinshi. Hari indirimbo nashaka gusorezaho nakira umukozi w'Imana, nanashimira Evangeliste Kobe. Mukomere amashyi kuba yateguye ibirori byiza. Imana iguha umugisha kandi ikongereye hishurirwa n'imbaraga z'Imana. Amavuta y'Imana kubeho, imbaraga z'Imana zikumanukeho, ukoreshwa ibikomeye muri iki gihugu mu izina rya Yesu. Amahoro Yesu atanga aduha kurenga ibibazo tukabona ibitari tukagendera munsi. Amahoro Yesu atanga aduha kurenga ibibazo tukabibona ibitariho tukagendera. Yesu ashimwe. Ibi bibazo tuza tubibona mu gihe bitariho iyo turebesheje amaso y'umwuka, ay'umubiri tiyokuraho ibibazo biri imbere yawe. Yesu agwe kurebesha amaso y'umwuka, ingabo z'Imana zikugose muri uyu mugoroba. Kuko umwami wanjye ari imbere yanjye, sinzanyeganyezwa habe namba. Ndakomeye ndashikamye sintinya, umurengezi wanjye kuko umwami wanjye ari imbere, sinzanyeganyezwa habe namba. Ndakomeye ndashikamye, umurengezi wanjye amahoro Yesu atanga. Zamura amaboko uvuge ngo aduha kurenga ibibazo tukabibona ibitariho. Ukuri kw'Imana niko kubiri tukagendera